Lo msindo ngaka esinayo eSouth Africa njengamanje kuliwa njalo kuxoshwa abathile kuliwa kuningi nje kuphithizela kunje empeleni kahle kahle lo msindo akusiyinto yamanje abantu abamhlophe ungakhohlwa ukuthi asinayo umuntu omhlophe kahle kahle kuthiwa udabuka nje eSouth Africa bafika la eSouth Africa bafike baliqhwaga lelizwe bafike balidla futhi balidla nje ngodli bathe sebewenzile lo doda abawenzayo balo abantu abamnyama bala eSouth Africa ngoba abavumi kalula kuyigazi labo ukuthi vele kahle kahle abavumi kalula bayalwa abantu abamnyama South Africa balwa ngendlela abalwa ngakhona kwaze wafika lesigaba sokuthi sekuho Mandela abalwayo still nabo bengakhona ukulwina baboshwa ngendlela ababoshwa ngayo nayo indaba la ifike yalahleka khona or yaqala khona mhla sebekhipha uMandela bebona ukuthi umuntu omnyama kahle kahle akavuma isidalo ukuphathwa umuntu omhlophe ngalendlela akafuna umphatha ngakhona base besikhiphela lo yaMandela lo yangithi bayazi uMandela sasikholelwa kakhulu or baba or omkhulu babekholelwa kakhulu kuMandela ukuthi okay uyena umuntu obelula umzabalazo labanye nabanye so base bekhipha yena ukuthi okay akaphume kube uyena ozophatha ngiyacabanga ukuthi naye lakalele khona engasifakazela ukuthi kahle kahle akakaze aphathe wayephethwe wakhishwa yibo sadukiswa kwenziwa sengathi lo hulumeni esinikwa yena owabantu abamnyama kanti yena qobo lakho uhulumeni uphethwe ngabantu abamhlophe olokho kuveza ngokusobala ukuthi kwalona iParliament qobolwano liphethwe ngabantu abamhlophe wamkhipha ke lo yaMandela singamqondi kahle owaphumayo waphatha ngendlela akaphatha ngayo wezwa ngeinqumo nangemthetho akayishaya ukuthi hayi lemthetho kodwa hayi akulula ukuthi ngashawa umuntu omnyama kulungileke waphuma yena ehlandleni lakhe aliphatha kwangena lo munye ubaba walandelayo naye wafika wenza into efanayo nje naleyo yabo wafika wakhuluma lo msangano wakhe ukhulumayo mawuthi yalalisisa yonke le yanto leyana ayisho ukuthi siphethwe umuntu omnyama sisaphethwe yibaba abamhlophe inkinga sebe front or inhlangano abayisebenzisayo eyabantu abamnyama beza sengazuthi ke siphethwe yilabo esibabonayo abantu asiphethwe yibo sidalo labantu abamnyama kwahamba kwaze kwafika manje okushuthi bathe beqala ukubona abantu abamnyama ngathi siyaxhaphazeka la baqala bafuna ukuphoqa ukuthi kungene ubaba lo owumzulu nangolo gcina sephatha kuba umsholozi bakuphoqa kwaukuthi naye akenzi lutho ngoba naye akaphethe uphethwe kuyacaca ukuthi naye wayephethwe akakwazanga futhi ukwenza into mhlambe ongathiwa ingasijabulisa thina ukuthi okay sesiyayibona imithetho ishintshile manje lokho akusenzeki okuningi kahle kahle akusijabulisanga yebo wazama naye ngendlela azama ngayo kodwa akusijabulisanga ngaleyo ndlela ukuthi labuya kuthini izwe sabona cha seliphethwe umuntu omnyama ke manje izwe okay kwahamba kwafika ukuthi siyabona ukuthi okay njengamanje basifakele abantu bangaphandle kakhulu baqala abantu abamnyama bafuna ukushaya abantu bangaphandle abahambe abangabaningi kangaka yena ugovernment of South Africa ukuze ubone ukuthi akusuye ugovernment esicanda uyethini washintsha lento le wathi abangaxoshwa ba right bila njengamanje bakhula ukuba khona kwabo la eSouth Africa nezinto abazenzayo ezokumosha ezokulimaza bagcina sezanda yabo zabaningi ithe seziningi uma siqala manje sithi sizama ukukhuluma basebenzisa ukuthi noma singagoloza ukuvota noma singathi senze shutdown abantu bangaphandle bazokuhamba beyenze lento bona abafuna yenziwe ngoba bakhona abantu bangaphandle bala eSouth Africa futhi sebebanikezile nobuzwe ngoba nama ID kahle kahle okubala eSouth Africa makuthi mhlambe kufuneka kuvote kuzovota bona uma ukuthi mhlambe khona umsebenzi obekufuneka wenziwe thina siyagoloza sithi ngeke siyizwe sishaye shutdown njengamanje lalela bazoyenza labantu bangaphandle angithi vele abantu bangaphandle bezwa ngabo ngoba vele banikwa yibi inkululeko bayithola kuphi bayithola kuhulumeni osiphethe lo hulumeni osiphethe ubani ilo yawamabhunu inkinga kuthiwa owabantu abamnyama siyakhohliswa kahle kahle okay mawusuyibheka ke lento leni sesiyaqala manje sekwenziwa lento eyenziwa obhuti uphakela yo peaceful march what lento le right nje okuyiyona manje komba ukuthi sesiyilwa ngalendlela abayidlala ngakhona igame yabo manje seyiyabona ke manje iqala ukubanza imake manje sebeyaqala bathi hayi khululeka ninga indawo hlalani phansi ngeke benenze lutho abasenayo ireason manje ukuthi bazozivimba kanjani bayafisa ukuthola imistake engenziwa obhuti uphakela noSisi Jacinta nabo bhuti ungizwe ukuthi mhlambe kube nenkinga abangabangena ngayo ukuthi seniyamosha nenze 1 and 2 njengoba bhuti belokube bengamoshi nje beyibambe ngalendlela bayibambe bayabona ukuthi kuyalimaleka manje so thina njengabantu base South Africa sifanele ukusupporta lento okuthiwa imarch and march yonke lento abayenzayo bhuti sifanele kuyilekelela ngayo yonke indlela hayi ukuthi kuthiwa sakhwebhana sodwa saphikisana sabuzana into esilwa nayo asilwi nabantu bokufika kepha silwa no government wethu ugovernment wethu okungabantu abamhlophe before sikwazi ukuqondana nabo ngqo kumele kusuke labantu abasebenzisayo abakhona la ngaphakathi ezweni lethu okuyibona esona mase siyagoloza thina besebenzise bona ngoba vele bona bazoqhubeka bebe ngabantu abasebenzayo akuxatshene nabantu bamazwe ngaphandle futhi akuliwa nawo akulula vele uyizwe ikhanda mangabe kusefa umoya abantu esibafunayo ilabantu okuthiwa basiphethe ilabantu okuthiwa bamhlophe vele yibo laba basiphethe #ngidlala ngeqiniso angenesi ama feelings